Uvaženi profesori, istraživači i naučnici, poštovane kolege, dobroveče. Dobrodošli na naš webinar o upotrebi veštačke inteligencije, detektorima i Desk Rejectu 2026. godine. Danas održavamo jednu zatvorenu diskusiju o najizazovnijoj temi u scijentometriji u 2026. godini, a to su netransparentni mehanizmi izdavača za proveru korišćenja i upotrebe veštačke inteligencije u naučnim radovima i razgovarat ćemo o tome kako dolazi do desk rejecta čak i ako smo sami pisali rad. Moje ime je Marija Bralović, ja sam ekspert iz kompanije Space Science i radim na poziciji menadžer za odnose sa klijentima. Biću vaš vodič kroz temu danas i želela bih prvo da predstavim svoju kompaniju. eScience Space je konsultantska firma koja pruža usluge samim autorima u cilju unapređivanja radova i izbjegavanja situacije kao što su desk rejectovi. Dakle, naš posao je da pomognemo autorima da prođu kroz sve rigorozne kontrole koje imaju sami izdavači. Predstavila bih i svoju koleginicu Anu Šerbak, koja je šef editorial tima i koja će biti sa nama u Q&A diskusiji, gde će zajedno sa mnom odgovarati na vaša pitanja. Kolege, počnemo prvo sa jednim neprijatnim pitanjem. Šta mislite koliko je potrebno izdavačima da provere inicijalno vaš rad kada on dospe kod njih? Odgovor je za samo nekoliko sekundi. Dakle, autori često misle da je ta provera nešto duža, međutim za samo nekoliko sekundi može se inicijalno proveriti rad i zastrašujuća stvar je što smo se mi do skora bavili samo plagijarizmom, a sada se bavimo i upotrebom veštačke inteligencije u samim radovima, što znači da se veštačka inteligencija počinje polako primjenjivati vezano i za samo pisanje rada, ali i za samo editovanje. Zato smo danas ovde da vidimo šta je od toga dozvoljeno, a šta ne i zašto dolazi do tolikog procenta desk rejectova u izdavačkim kućama. Sada ćemo preći na interaktivni deo gde ćete vi u chatu napisati da li koristite veštačku inteligenciju prilikom svog rada ili ne. Ukoliko koristite veštačku inteligenciju, ja vas molim da stavite u chat plus, a ukoliko ne, stavite minus. Sačekat ćemo par minuta. Dakle, možete staviti plus ukoliko koristite ChatGPT, DeepL, Gemini ili slične alate tokom svog pisanja naučnih radova. Evo vidimo ovdje ima različitih pristupa i danas ćemo se baviti time kako da koristimo sve ove alate na način da ih algoritmi u izdavačkim kućama prihvate, a ne odbiju, što se najčešće danas dešava. O čemu ćemo zapravo danas govoriti? Naš plan za narednih sat vremena je razgovor o COPE i Elsevier pravilima izdavačkih kuća, dakle i o njihovim politikama prihvatanja i neprihvatanja radova u zavisnosti od toga da li se koristi i da li je implementirana veštačka inteligencija u njima. Zatim ćemo proći kroz Authenticate mehanizme i algoritme, to jest razumet ćemo kako zapravo ti algoritmi vide veštačku inteligenciju i treći blok posvećen je problemu lažno pozitivnih rezultata, što bi bili zapravo oni rezultati kada AI detektori prepoznaju da smo mi koristili veštačku inteligenciju unutar samog rada iako smo rad sami pisali. To će biti najzanimljiviji deo koji verujem da sve vas najviše i zanima. Razvoj izdavačkih politika menjao se kroz vreme i to je negde
i razumljivo, budući da kako se veštačka inteligencija unapređivala posljednjih nekoliko godina, tako i razvoj izdavačkih politika bivao menjan, tako da ako pogledamo 2023. godinu, tu smo samo imali preporuke od strane izdavačkih kuća, dakle gde koristiti veštačku inteligenciju, gde je ne koristiti, šta je preporučljivo i u kojoj meri. Dakle, tu su se izdavači pre svega bavili nekim osnovnim preporukama na koji način mi možemo unaprediti naš rad korišćenjem veštačke inteligencije. Dakle, tad nismo imali toliki upliv veštačke inteligencije kao što imamo danas, pa je negde s tim u vezi to pravilo i preporuka od strane izdavačkih kuća bilo dosta fleksibilno, kako bih rekla. Za razliku 2023. godine, samo godinu dana kasnije izdavačke kuće su napisale, to jest, kako bih rekla, stvorile neki vid ograničenja, to jest uspostavile pravila gde autori ne mogu baš po svaku cenu koristiti veštačku inteligenciju i to se više nije baziralo na preporukama, već je imalo striktna ograničenja prilikom korišćenja veštačke inteligencije unutar samog teksta, unutar slika, unutar referenci i tako dalje. Samo 2 godine kasnije, dakle pričamo o 2026. godini, postoji izuzetno rigorozne kontrole unutar izdavačkih kuća koje se bave zapravo ograničenjima, žestokim ograničenjima autora što se tiče korišćenja veštačke inteligencije. Dakle, ovde govorimo o vrlo striktnim pravilima i vrlo striktnoj kontroli koja se pre svega kontroliše negde korišćenjem AI filtera, detektora i sličnih algoritama koji prepoznaju koji nivo veštačke inteligencije i gde je u radu korišćen. Pričat ćemo kasnije šta sve obuhvata AI detektor, to jest koje sve delovi i segmente može prepoznati i na koji način to možemo da izbegnemo. Što se tiče zabrane i legalizacije AI-a u radovima, COPE etički komitet je po ovom pitanju vrlo kategoričan i prvo pravilo je da veštačka inteligencija ne može biti autor. Dakle, ona vam može pomoći vezano za neki deo koji vas muči u smislu jezičke lekture, prevođenja i sličnih stvari, ali naravno da ne može veštačka inteligencija potpisati bilo koji rad i navesti se kao autor rada. To nam je jasno. Dakle, ChatGPT ne može da bude odgovoran za neke fabrikovane podatke unutar samog članka, već je odgovornost, kako bismo mi rekli, uvek na ljudima koji koriste taj ChatGPT ili bilo koji drugi sličan AI alat za pisanje ili modifikovanje rada na bilo koji način. Dakle, ne može ChatGPT biti odgovoran ukoliko je unutar samog rada korišćena veštačka inteligencija, već se negde krivi onaj ko to koristi i ko naravno potpisuje na kraju dana taj rad koji ide nekom izdavaču na procenu, a kasnije i na samo objavljivanje. Izdavači shvataju da je korišćenje veštačke inteligencije neminovno u nekom trenutku. Dakle, svi mi znamo da se u svakom segmentu društva danas koristi AI i to je nešto što prosto ne možemo izbeći. Način na koji koristimo AI je tu ključan i tu negde izdavači sad imaju ulogu u kontroli velikog broja autora koji zapravo podnose radove tim izdavačima i za koje oni žele da tvrde i za njih da stoje kada objave rad da tu nema nelegalnog korišćenja veštačke inteligencije. Kasnije ćemo pominjati to na koji način se legalno može koristiti i pod kojim uslovima bilo koji AI alat. Naravno, ono što na čemu izdavači pre svega insistiraju sada, to je napomena o korišćenju veštačke inteligencije. Dakle, na kraju svakog rada u onom delu acknowledgements mora postojati napomena u kom ste vi to segmentu koristili na veštačku inteligenciju i morate napomenuti
zašto ste je koristili, dakle navesti razloge i naravno to mora biti sve u okviru onoga što dozvoljavaju ti publisheri, dakle mora biti u okviru onog što oni kažu da može, ali mora biti i napomenuto na kraju rada. Dakle, to je osnovna politika svih izdavačkih kuća danas, gdje oni na jednostavan način govore vama budite iskreni prema nama i kažite nam šta ste koristili od AI alata, zbog čega ste to koristili, u kolikoj meri ste to koristili. Dešava se da autori koriste AI, nigde to ne napomenu, a recimo još koriste na način na koji nije dozvoljeno koristiti i onda budemo u žestokom problemu kada publisher samo kaže ovo je desk reject i odbije rad pre nego što uopšte dođe u uredničke ruke. I to je najveći problem danas i zbog toga i pričamo o ovoj temi, zbog toga ova tema, kako bih rekla, goruća u svetu i u industriji naučnog izdavaštva pre svega. Dakle, sa novim tehnologijama i razvojem veštačke inteligencije mi dolazimo do pitanja šta može da se koristi, a šta je to zabranjeno. Glavna stvar je da časopisi zapravo ne zabranjuju AI u potpunosti. Oni ga dozvoljavaju za određene stvari kao što su prevođenje, proofreading, formatiranje strukture rada. Kao što znamo, svaki publisher ima različit format koji traži, pa s tim u vezi negde autori kada apliciraju svojim radom kod nekoliko publishera, oni prosto imaju problem i nedostatak vremena da taj rad prilagode svakom publisheru posebno, pa negde s tim u vezi se javlja i potreba korišćenja AI alata za samo formatiranje rada. Dakle, mi možemo napisati tekst na svom maternjem jeziku, ali nam je onda problem zato što kad pošaljemo izdavačkoj kući, ona dakle normalno traži rad na engleskom jeziku i tu stupa na snagu korišćenje veštačke inteligencije gde mnogo autora koristi AI alate kao pomoćne alate za prevođenje. Moramo biti svesni da ljudi kao što su istraživači na fakultetima, profesori, naučnici, dakle oni nemaju vremena da detaljno sede i prevode ceo rad koji ima 20-30 strana ili knjigu i onda tu posežu za veštačkom inteligencijom. Treba imati na umu da veštačka inteligencija često prevodi članke na način koji je onako striktan, ne previše dinamičan i metrika samih rečenica, o čemu ćemo kasnije pričati, je vrlo predvidiva i tu negdje imamo problem da čak i ako prevodimo, AI detektor može prepoznati korišćenje veštačke inteligencije unutar rada, tako da je jako važno na koji način mi pitamo veštačku inteligenciju i na koji način je zadamo onaj prompt po kome zapravo ona nama da neki krajnji rezultat. Dakle, važno je da kažemo da i ako prevodimo neki članak pomoću veštačke inteligencije, da ne verujemo slepo mašini, nego da prosto pređemo preko tog prevoda nakon što AI završi to što ste ga pitali, da negdje prođemo kroz prevod, da vidimo da li je sve u redu, da li je sve tačno, postoje li neke riječi koje se ponavljaju, neke uzrečice, neke riječi koje bi mogle recimo biti interesantne za detektor, kao što su, ne znam, furthermore, emphasize i ostalo. Dakle, to se toliko puta pominje u radovima da su mnogi detektori počeli da reaguju čak i na takve reči, tako da je jako važno izbjegavati nekakve poštapalice na engleskom jeziku koje dovode do toga da uprkos što smo mi samo prevodili rad, na kraju može detektor pokazati da ima veliki procenat AI teksta. Dakle, mi možemo koristiti isto tako AI za unapređenje čitljivosti rada, dakle ukoliko imamo već rad napisan na engleskom jeziku, ali prosto nismo sigurni u nekim pasusima da li nam je to previše grubo i oštro napisano, možemo koristiti veštačku inteligenciju da nam malo
taj tekst unapredi, ali kažem, uvek je važno proveriti taj tekst na kraju i videti da li je to sve u redu i da li vam tu postoji neki deo koji vam se čini problematičnim i koji bi trebalo još dodatno isproveravati. Dakle, ono što je dozvoljeno je korišćenje AI kao pomoćnog sredstva, pomoćnog alata, ali ne i slepo verovanje svemu onom što radi, tako da je tu poenta i poruka izdavačkih kuća da možete da ih koristite, ali obratite pažnju na koji način i obratite pažnju kakav je rezultat toga za šta koristite taj AI. Nasuprot tome, ono što izdavačke kuće zabranjuju strogo je generisanje pregleda literature. Tu imamo jako velike probleme posljednjih godinu dana gde se u mnogim radovima javljaju apsolutno nepoznata imena autora i radovi, čak su i ti doji linkovi vrlo onako lažno generisani, pa kada kliknemo na njih ne vidimo nikakav rezultat, izađe nam error, a što se tiče samih imena autora i imena naslova radova, oni su apsolutno, kako bismo rekli, random generisani od strane veštačke inteligencije, nigde ne postoje i to se negde pojavilo kao ključan problem pre svega poslednjih godinu dana. Tu treba biti dosta obazriv, naučnici često nemaju vremena za detaljno pregledanje literature i samog spiska referenci, pa negde s tim u vezi treba biti i obazriv da kada koristimo veštačku inteligenciju nikako je ne koristimo za ovakve stvari. Svaku referencu bi trebalo dobro pogledati, da li je doji link ispravan, da li ta referenca zaista postoji i kada je koristimo, to jest kada citiramo neki rad i sami znamo da mora stajati prava referenca na kraju rada. Što se tiče ostalih stvari koje su striktno zabranjene u svim naučnim časopisima danas, to su kao i uvek, ne samo danas, uvek su bili zabranjeni, dakle izmišljeni podaci, s tim da je sad procenat tih izmišljenih podataka porastao sa unapređenjem i razvijanjem veštačke inteligencije, pa tu treba imati takođe jedan vid zadrške i biti obazriv. Dakle, izmišljeni podaci su nešto što AI generiše bukvalno svaki dan, čak i ako mu kažemo da pričamo o nečem ozbiljnom, da želimo da napišemo, ne znam, naučni rad, govorimo mu napisat ću naučni rad, sada mi trebaju prave informacije o ovoj temi, on često u nedostatku resursa za datu temu bukvalno pomeša nekoliko informacija, da vam informaciju koja je ili poluinformacija ili je apsolutno lažan tekst koji vam da, dakle govori vam za neke naučne činjenice koje uopšte ne postoje i slične stvari. Tu treba biti vrlo, vrlo obazriv jer se u mnogim radovima pojavilo ovo kao problem. Što se tiče zabranjenih stvari, to jest nedozvoljenih, pisanje zaključaka i hipoteza naučni časopisi smatraju nedopustivim. Dakle, svaki zaključak koji nije generisan od strane tog autora, već AI mašine, smatra se izuzetnim kršenjem pravila i automatski dovodi do desk rejecta. Dakle, obratite pažnju na ovaj deo, mnogi autori pribegavaju tome da kada napišu rad, na kraju rada puste veštačkoj inteligenciji da odradi zaključak i tu naprave naravno krucijalnu grešku koja kasnije može da ih košta i karijere često, pa tu treba biti posebno pažljiv. Dakle, AI ne može da formuliše naučne hipoteze, ne može da interpretira nekakve grafikone, da piše zaključke, dakle to su isključiv domen samih naučnika koji pišu rad. I tu treba imati vrlo, kako bih rekla, određeni stepen pažnje,
posebno na ova 3 dela koja smo ovdje naveli kao zabranjene prilikom objavljivanja naučnih radova. Pored toga, dakle, COPE je naglasio da generisanje slika pomoću AI-a u koje spadaju mikrofotografije, grafikoni, generisanje fotoeksperimenata također, dakle neki autori na primjer napišu prompt gdje traže AI-u da im on generiše aparaturu eksperimenta gdje su oni radili to i to. To je isključivo i strogo zabranjeno, dakle tu treba povesti računa i naravno da je to negdje izjednačeno sa falsifikovanjem. Dakle, COPE to smatra falsifikovanjem i tu treba obratiti posebnu, pažnju. Univerzalno pravilo je, dakle, postalo podjela korištenja veštačke inteligencije kao neke zabranjene prakse, međutim, opet kažemo, postoje načini i postoje, ovdje vidite ovdje levo, dakle, postoje segmenti rada gdje možemo koristiti i pitati za pomoć AI, ali tu treba biti vrlo kategoričan i obratiti pažnju na ono što sme i na ono što ne sme. Naravno, izmišljanje rezultata merenja, kreiranje nekakvih vizualnih materijala i svega sličnog tome koji mogu recimo simulirati neke stvarne eksperimente, to nije dozvoljeno. Dakle, ovi svi uslovi su implementirani od strane bukvalno svakog velikog izdavača i u njihove, kako bismo rekli, uređivačke politike. To zahteva, dakle, da autori koji podnose radove tim izdavačkim kućama razumeju ova pravila i da ih striktno poštuju. Sada ćemo proći kroz pravila, to jest kroz tehničku stranu i proces provere rukopisa od strane različitih izdavača. Različiti izdavači naravno imaju različita pravila, ali ta pravila se razlikuju negdje, ja bih rekla, u nijansama. Svi oni otprilike imaju istu kategorizaciju onoga šta sme i šta ne sme da se radi, ali hajmo da prođemo kroz ovih nekoliko izdavača. Dakle, Elsevier, on ima politiku o jezičkoj redakturi gdje kaže da je dozvoljeno korištenje AI-a za jezičku redakturu u smislu za poliranje, kako mi to kažemo, poliranje teksta, rečenica, dakle ako imate nekakve interpunkcijske greške, ako imate nekakve greške unutar same leksike jezika i tako dalje. Dakle, oni to dozvoljavaju i to je moguće koristiti bez ikakve obaveze o napomeni korišćenja AI alata. Dakle, postoje određene stvari koje kada koristite pomoću AI-a morate dostaviti, kao što sam malo pre rekla, izdavačkim kućama napomene o korišćenju AI-a, međutim, kada je Elsevier u pitanju, jezička redaktura ne potpada pod to, dakle možete slobodno koristiti AI za takve stvari bez napomene na kraju da ste koristili i zašto ste koristili taj konkretan alat koji ste upotrijebili prilikom same redakture. Što se tiče generisanja AI slika, dakle tu Elsevier ima striktno pravilo da zabranjuje bilo kakvo korišćenje AI slika, međutim jedini izuzetak bi bio ako je upotreba AI-a direktan deo nekakve metodologije istraživanja, što mora biti onda naravno detaljno opisano na kraju samog rada. Ako govorimo o samim dokumentima koji su potrebni da se podnose, dakle upotreba AI u procesu istraživanja mora biti označena u odeljku metode i tu mora da se precizira koji alat se koristio, zašto se koristio i zašto se koristio. Dakle, svaki autor u tom segmentu rada mora objasniti zašto je koristio određeni alat, konkretno ako su u pitanju generisane AI slike, rekla sam pod kojim izuzetkom je to moguće i morate to navesti, dakle, u ovom delu. Naravno, napomena upotrebi tog AI-a u naučnom pisanju mora biti pre same liste referenci.
To je kada govorimo o Elsevieru. Kada govorimo o Springeru, on također dozvoljava korišćenje AI-a u samoj lekturi teksta. Dakle, tu je predviđeno posebno izuzeće za AI editovanje, kako bih rekla. Taj publisher također dozvoljava, kao i mnogi drugi, kao što smo na početku webinara rekli. Takva upotreba ni kod njih ne zahteva nekakvu posebnu napomenu, dakle to je moguće koristiti bez napomene na kraju samog rada. Što se tiče AI slika, tu je zabranjeno kreiranje slika pomoću veštačke inteligencije i naravno također video zapisa ikakvih koji se koriste. Postoje izuzeci kada je AI na primjer razvijen posredstvom specifičnih naučnih podataka koji se mogu provjeriti, ili ako je taj AI zapravo primjer i predmet nekog istraživanja, onda naravno da je moguće i to se naravno napominje na kraju rada. Dakle, ako je cilj istraživanja AI, cilj istraživanja generisanja slika, onda je logično da prosto imate i u samom radu slike koje su generisane pomoću AI-a kao primjeri vašeg rada čime se vaš rad zapravo bavi. Što se tiče samih napomena i dokumenata koji se koriste na kraju radova u Springeru, dakle tu imamo upotrebu velikih jezičkih modela, dakle large language models, i oni moraju biti dokumentovani u odjeljku metode unutar rada i trebalo bi potvrditi da su naravno ljudi odgovorni za konačni rezultat. Dakle, kada napišemo i stavimo napomene o korišćenju LLM-a, moramo na kraju reći da su ljudi na kraju provjerili taj tekst i da su oni odgovorni za krajnji rezultat. Što se tiče Taylor and Francisa, oni dakle upotrebu AI-a za lingvističku podršku podržavaju i ona je dozvoljena, i posebno imaju tu razumijevanja za autore kojima engleski jezik nije maternji. Dakle, tu negdje imaju posebno razumijevanje, tako da kada vide da se u AI detektoru rad recimo plavi, to jest da je highlightovan, onda imaju naravno u vidu da ste vi koristili jezičku redakturu i da vam maternji jezik nije engleski, što ja mislim vrlo u redu, s obzirom na to da ljudi kojima maternji jezik nije engleski, kasnije ćemo pričati detaljnije o tome, imaju velikih poteškoća sa AI detektorima i podnošenjem samih radova i desk rejectova danas. Što se tiče korišćenja slika i generisanja slika, dakle, zaboravila sam samo da napomenem da su napomene dakle izuzete i kod Taylor i Francisa za provjeru pravopisa. Dakle, i tu nema napomena o korišćenju, kao što nije bilo ni kod Elseviera ni kod Springera. Što se tiče AI grafike, ona je strogo zabranjena naravno, i kao i manipulacija bilo kakvim slikama, formulama i kompjuterskim kodovima. Dakle, to je strogo zabranjeno i ovdje nemamo nikakvih izuzetaka. Ovaj publisher je vrlo striktan u ovom pravilu. Što se tiče samih dokumenata koje je potrebno dostaviti, tu ćemo napomenuti dakle u metodama ili onim zahvalnicama na kraju rada šta smo koristili. Ukoliko pišemo knjigu, onda ćemo to napisati naravno u predgovoru, i ta izjava na kraju rada bi trebala da sadrži rečenicu: tokom pripreme ovog rada korišćeno je to i to, za to i to. Dakle, tu bi trebalo negdje i na kraju napisati da zadržavate svu odgovornost i da snosite svu odgovornost za sav tekst koji je napisan u samom radu, da je vaš i da nije ničija druga svojina. Što se tiče Wiley-a, Wiley također nudi dozvoljenu AI asistenciju pri pisanju rada, dakle lekturu i samu leksičku izmenu unutar rada, formate i tako dalje. Dakle, tu je dozvoljeno koristiti veštačku inteligenciju, ali u službi
pomoćnika i naravno ne kao zamenu za neku ljudsku ekspertizu, kao i uvek i kao i u svemu što koristimo. Što se tiče AI vizualizacije, ona je dozvoljena, dakle, ali pod uslovom da se ove informacije transparentno otkriju direktno u nazivima slika. Dakle, ako koristimo neku sliku koju nam je generisala veštačka inteligencija, ispod slike mora jasno stajati izvor, to jest napomena o korišćenju veštačke inteligencije prilikom izrade te slike. To je jako važno napomenuti jer to autori često zaborave i kasnije imaju problema jer nisu transparentno naveli da su tu tačno kod određenih slika koristili veštačku inteligenciju, onda kasnije imaju velikih problema sa desk rejectorima. Dakle, tu posebno obratiti pažnju ukoliko aplicirate za ovaj časopis. Što se tiče samih dokumenata i napomena, paralelno sa predajom rada napominje se i korišćenje veštačke inteligencije i informacije o tome se stavljaju opet u acknowledgements, dakle na kraju rada, za uređivanje i za prevod. Dakle, tu treba staviti napomene i za metode, ukoliko imamo neku analizu podataka gde nam je pomogao AI, i od autora se naravno traži da čuvaju tu dokumentaciju o tome kako su proveravali taj generisani sadržaj. Dakle, Wiley dozvoljava AI asistenciju pri pisanju, ali na kraju morate napomenuti da ste to koristili, to jest koji alat ste koristili i reći na koji način ste vi to proverili, da li zadovoljava te kriterijume koji taj publisher traži. Dakle, tu treba imati negde odstupnicu, za razliku od ovih ostalih časopisa, obratiti pažnju da na kraju rada moramo navesti koji AI alat je korišćen, gde je korišćen i obavezno napomenuti na koji način smo mi to proveravali. Znači, koliko kolega je proveravalo, to jest autora rada, kako smo proveravali, da li smo prošli kroz tekst, da li smo detaljno iščitali i tako dalje i tako dalje. Neophodno je naravno osigurati da taj AI alat ne prisvaja učitani tekst kako bi obučavao sopstvene modele, već i zapravo da ne ograničava autora u tom nekom smislu da kasnije može imati problema sa nekom intelektualnom svojinom, ili tako, jer svaki rad možemo smatrati zapravo intelektualnom svojinom nakon njegovog objavljivanja. Prosto naučnici rade na nečemu, objave te rezultate i to je svojina izdavača koji naravno objavi taj rad delom i autora naravno koji taj rad piše. Tako da tu treba imati negde poseban akcenat na tome da kada ubacujete i koristite veštačku inteligenciju, da obratite pažnju koje delove koristite, zašto koristite. Imajte u vidu da svaki AI alat, posebno AI alati koji su besplatni i koji su dostupni svima nama, oni imaju naprosto tu mogućnost da taj vaš rad i taj upload koji vi njemu pošaljete od vašeg neobjavljenog rada koriste za neke kasnije razgovore sa nekim drugim ljudima koji će koristiti isti AI alat. Znači, tu treba imati u vidu da prosto sve te neke besplatne AI alate koristite vrlo, vrlo oprezno i da ne ubacujete ceo svoj neobjavljeni rad, jer kasnije možete zaista imati problema sa vašom svojinom i tim kasnije naravno publikovanim radom u nekom naučnom časopisu. Dakle, tu treba obratiti posebnu pažnju. Sada ćemo preći na narednu sekciju, dakle kako to AI algoritam vidi zapravo ono što mi koristimo, i ovo bi bila neka, kako bismo je nazvali, anatomija desk rejecta, dakle algoritamska provera kriterijuma. Pređemo sada dakle na taj tehnički deo, kako algoritam tačno razume da tekst nismo napisali mi, tako što smo negde poslednjih par godina unapredili, to jest unapredili su se AI detektori, a nekad smo se plašili
plagijata u naučnim radovima pre veštačke inteligencije i ukoliko rad prelazi 90% te jedinstvenosti i originalnosti, onda kažemo da je taj nivo plagijarizma nizak, dakle ukoliko je rad 90% autentičan, onda se može objaviti, a danas 2026. godine ne bavimo se samo plagijarizmom, bavimo se i velikom upotrebom veštačke inteligencije koja postaje veliki problem unutar korišćenja unutar zapravo korišćenja tih AI alata za same naučne radove. Dakle, nažalost nije dovoljno više napisati rad koji nije plagijat, nego je sada dovoljno, to jest i obavezno da taj rad ne bude sličan i da se ne poklopi bilo kojim AI detektorom sa bilo čim što piše na internetu, što je veliki izazov danas za sve autore. Tako da svi vodeći urednici sada propuštaju sve radove koje dobiju kroz dvostruke filtere. Prvi filter je klasičan similarity index, dakle to je preklapanje teksta sa nečim što već postoji na internetu, dakle da li je to neka naučna činjenica iz vašeg rada, da li je to neki citat, da li je bilo šta što je već objavljeno na internetu i postoji negde u nekom izvoru, knjizi ili slično, tu similarity index ima svoju veliku ulogu i tu similarity index ima visoku prednost u odnosu na sve ostale filtere. To je dakle jedan filter, a drugi filter bi bio AI probability score, gde se zapravo prikazuje koji stepen rada i koji delovi rada imaju visoku verovatnoću, to jest vrlo su verovatni da budu AI. Dakle, taj filter je baziran na principu verovatnoće da je neki vaš deo rada napisan posredstvom veštačke inteligencije. Dakle, on ne mora biti napisan posredstvom veštačke inteligencije, ali ga filter registruje tako zato što u njemu ima dosta parametara koji alarmiraju i triggeruju taj filter da ga on tako obeleži. Tu je važno napomenuti da treba imati u vidu da postoje oba filtera i da su to inicijalni filteri za proveru rada. Ono što je još važno napomenuti je i to da nekada korišćenje besplatnih verzija na internetu kojima većina ljudi i autora pribegava ne mora značiti da ste vi 100% sigurni da tamo kada pošaljete vaš rad nekoj izdavačkoj kući da taj vaš rad može proći te filtere. Vi uzmete besplatnu verziju, ubacite svoj rad i besplatna verzija kaže da je verovatnoća korišćenja AI u radu, 24%, treba imati u vidu da se ne treba striktno držati toga što nađete u besplatnim verzijama takvih detektora, zato što publisheri imaju plaćene verzije i mnogo unapređenije verzije takvih detektora koje se često mogu drastično razlikovati od ovih besplatnih na internetu, pa s tim u vezi negde prilikom korišćenja takvih filtera besplatnih na internetu treba imati tu neku odstupnicu da možemo ih koristiti naravno kao neki orijentir, ali treba imati uvek odstupnicu da to nije 100% relevantno. Što se tiče samih metrika detekcije, AI detektori kao što su detektori integrisani u Authenticate, oni analiziraju dve ključne metrike. Prva metrika je Perplexity i ona se bavi zapravo matematičkim modelom koji uvek bira statistički najverovatniju reč. Zbog toga njegovi tekstovi imaju nisku komplikovanost ili perpleksnost. Dakle, ljudi s druge strane koriste neočekivane epitete u rečenicama, koriste rečenice koje su
koje biraju neke reči koje su ne baš svakodnevne, rečenice koje sadrže drugačije konstrukcije i tako dalje i tako dalje. Tu dakle treba imati u vidu da čovek i mašina ne pišu isto, dakle čovek će uvek malo dinamičniji tekst napisati za razliku od mašine koja gleda da unificira sve te delove teksta i da negde budu slični po svojoj složenosti ili perpleksnosti. Dakle, to bismo smatrali, ukoliko čovek napiše neki rad, to bismo smatrali visokom perpleksnosti zato što čovek bira rečenice koje nisu sve jednake, nisu sve konstrukcijski iste, leksički iste i tako dalje. Tu prosto imamo jednoličan AI tekst kada koristimo te alate veštačke inteligencije i tu se ogleda jedna od ključnih razlika ljudskog teksta, to je dinamičnog teksta i jednoličnog AI generisanog paragrafa, dela teksta i svemu tome sličnog. Druga je burstiness, to je neravnomernost unutar samog rada. AI piše mehanički, dakle rečenice koje piše AI su otprilike iste dužine, iste strukture, vrlo su jednolične, statične, dok rečenice koje piše čovek imaju neku dinamiku u sebi, kao što smo rekli, razlikuju se stilski, ali treba negde odvojiti, dakle, da je perpleksnost ta složenost i korišćenje samih reči koje su drugačije i složenije kada ih čovek piše, a burstiness bi bilo, dakle, neravnomernost unutar samog teksta koju piše čovek i ravnomernost koju koristi AI. Dakle, to su dva ključna parametra i dve ključne metrike koje se proveravaju prilikom inicijalnih provera radova. Dakle, kao dodatni marker AI obično detektuje tekstove bez nekih internih citata ili koji imaju previše onih bullet pointsa, dakle to nam je očigledan parametar i očigledan marker i trigger za detektor, dakle čim vidimo mnogo podela, mnogo onih rečenica sa dve tačke, pa nov red, pa jedan bullet, pa drugi, pa treći, pa peti, četvrti i ostalo. Dakle, tu treba imati u vidu da je to jasan pokazatelj nekom algoritmu da je taj tekst korišćen i pisan, to jest pisan u AI modelu i korišćenjem nekih AI alata. Što se tiče automatske trijaže, kako to izgleda zapravo u praksi, u 2026. godini trijaža u Q1 i Q2 časopisima vrši se od strane pre svega čoveka, dakle ljudskog faktora, i nakon predaje rada AI filter zapravo mašinski prolazi kroz vaš rad i ukoliko je sve u redu, taj detektor se uključuje i ukoliko imamo AI score od 15 do 20%, a svaki časopis ima naravno svoj nivo tolerancije i svoj procenat dozvoljen i nedozvoljen, on dakle automatski dobija desk reject. Dakle, glavni urednik čak ne stigne uopšte da vidi vaš rad ukoliko mašinski filter, ukoliko se njemu pojavi više od 15 ili 20% nekih AI napisanih delova. Šta bi bilo zapravo prihvatljiv procenat veštačke inteligencije u radu? Šta vi mislite? Koji procenat AI-a može da se toleriše unutar rada i da li postoji striktno određeno pravilo gde možemo reći ovaj publisher dozvoljava da bude od toliko do toliko unutar samog rada AI napisanog teksta. Možete vaše odgovore napisati unutar boksa za chat. Biće mi drago da vidim
kako razmišljate, ali ovo je zapravo najveći mit među naučnicima i među autorima, da postoji tačno određen procenat koji publisheri zahtijevaju od vas kada im predajete radove. Dakle, autori često pitaju koji je to prihvatljiv procenat AI u članku, pa neki autori misle da je 10%, neki autori misle da je 20%. Zapamtite kolege, ne postoji nikakav dozvoljeni procenat korišćenja AI-a. Provjera se vrši zapravo da bi se utvrdilo da li je AI korišćen, a ne da li prelazi neku granicu ili ne prelazi. Dakle, provjera se vrši da vidimo da li je AI korišćen, u kom stepenu je korišćen i za šta je korišćen. I najbitnije od svega, da li je napomenuto da je korišćen. To su ključna pitanja kada koristite veštačku inteligenciju unutar samog rada. Dakle, tu je fokus na autorstvu, ne na procentu, i tu se vrši provjera samog autorstva naučnog doprinosa. Časopisi ne procenjuju i ne ocenjuju nikakve procente, već rizike po samo autorstvo, vaš kredibilitet i akademski, naravno, integritet koji imate. Šta zapravo urednici najviše zajedno sa svojim izdavačima prate? Prate da li je ključni doprinos, kao što je metodologija, rezultati, interpretacije, zaključci, da li je to pisano posredstvom AI-a ili je to pisao autor. Dakle, to je ono što smo na početku napomenuli, da su ti parametri i ta poglavlja unutar samog rada jako važna da budu napisana od strane samih autora, a ne od strane AI-a. To nam je ključno da zapamtimo kako ne bismo imali problem sa desk rejectom. Onda provjeravaju da li su izvori i citati tačni, dakle ono o čemu smo malo prije razgovarali, da li postoje izmišljeni doji linkovi, da li postoje izmišljena imena autora, nazivi radova i slične stvari. Dakle, to su ključni parametri kroz koji idu urednici kada dobiju vaš rad u ruke, kako mi to kažemo. Onda, da li postoji transparentnost u korišćenju AI alata? Dakle, dešava se da autori koriste AI alat i da ga koriste za nešto što je dozvoljeno, ali su zaboravili ili nisu bili toliko detaljni da napišu napomenu o tome, a taj publisher to zahteva. Tako da tu treba biti obazriv, dakle ako koristite AI, ako publisher kaže da želi da mu se napomene na kraju rada zašto ste koristili AI, zbog čega i kako i na koji način ste ga provjerili, onda tu morate imati prosto i razumevanja za to pravilo, a negde biti obazrivi, jer vas to može koštati desk rejecta i odbijanja rada, čak i ako ste koristili AI za stvari koje su dozvoljene i za stvari koje publisher kaže da mogu da se koriste unutar samog rada. Dakle, ako koristite AI, publisher kaže zašto može se koristiti, navedite to na kraju rada, budite iskreni i pre svega ono što publisher najviše traže, transparentni unutar svog istraživanja i svog rukopisa koji predajete izdavačkoj kući. Zašto je pitanje o procentu dozvoljenog korišćenja AI-a pogrešno? Zato što pomoć oko prevoda jezika, posebno ljudima i autorima kojima engleski jezik nije maternji jezik, stvara problem u detekciji AI-a, pa negde s tim u vezi nije ni baš realno očekivati da imamo 0% AI-a, a AI nam je pomogao da prevedemo neki deo teksta. Tako da s tim u vezi publisheri su tu fleksibilni za taj deo, dakle ako vide da ste vi koristili AI samo u nekom lingvističkom smislu i u smislu prevođenja, u smislu interpunkcije, dodavanja interpunkcije i sličnih stvari, naravno se tu ima razumevanja i da to neće uticati na desk reject i na odbijanje rada pre samog dolaska rada u uredničke ruke. Zašto još nije dobro pitati koji je procenat AI-a dozvoljen unutar samih radova? Dakle, zato što postoje pasusi sa argumentima, postoje pasusi sa rezultatima, diskusijama i odabir referenci koje takođe mogu podići taj AI
verovatnoću pisanja članka putem i preko i korišćenjem AI-a, ali naravno tu su urednici da vide u kom stepenu ste to koristili, zašto ste koristili, da li ste naveli, da li ste napomenuli na kraju rada, da li je to dozvoljeno u tom publisheru koristiti ili ne. Koji su zapravo tipični scenariji koji dovode do problema? Tipični scenariji su da je visok rizik od desk rejecta ukoliko zahteva publisher da se napiše napomena o korišćenju AI-a, a vi je ne napišete, dakle to automatski vodi u desk reject. Onda ukoliko ste vi jezički dorađivali rad i to napomenuli na kraju rada, a s druge strane ste recimo generisali i AI slike u radu i to nigde niste ni napomenuli, a taj publisher to čak ni ne dozvoljava. Dakle, to je automatski desk reject takođe i rad može biti naravno odbijen ukoliko imamo taj neki krajnji stadijum koji naravno niko ne želi, a to je da je ceo rad pisan posredstvom mašine, to jest posredstvom AI alata i tu zapravo je situacija vrlo jasna, dakle nijedan publisher neće troši resurse niti svog uredništva, niti recenzenata koje ih nažalost sve manje i manje imamo, tako da ti resursi se čuvaju i na taj način publisher izbegava da troši nešto što mu je dragoceno i kao što su urednici i recenzenti i neće uopšte vaš rad da pušta dalje u peer review proces jer ne ispunjava uopšte ove inicijalne zahteve. Pravilo koje radi skoro uvek kod svakog publishera je da morate biti transparentni, kažite šta ste koristili, kažite što ste koristili, kažite kako ste proverili to što ste koristili. To je najvažnije. Najvažnije je da AI ne zameni vaše lično autorstvo, dakle AI je alat koji vi koristite, vi ste autor rada koji pišete i dalje i to je važno napomenuti da AI ne može biti zamena za autora. Dakle, autor je taj koji potpisuje rad, koji stoji svojim integritetom iza tog rada. Ako politika časopisa zahteva napomenu, napomenite gde je korišćeno i važna stvar, nikada ne verujte AI izvoru bez provere. Dakle, nema slepog verovanja da mu napišemo nešto i da onda samo prekopiramo u naš rad. Proverite sve što je napisao, prođite kroz tekst, ispravite ukoliko nešto nije dobro. Ove greške nas mogu koštati karijere, a mogu nam oduzeti ne toliko puno vremena ukoliko koristimo AI na pravi način i ukoliko ga na pravi način proverimo. Dešava se nešto u posljednje vreme što je postalo, rekla bih, praksa unutar samih AI detektora, to su lažno pozitivni rezultati ili lažni alarmi za korišćenje AI alata. To su takozvani false positives, gde unutar samih detektora postoji preklapanje, iako su naučnici sami pisali rad, sami ga često i prevodili i opet dođemo do toga da rad bude odbijen na desk rejectu i da se mi zapitamo kako, šta smo pogrešno radili, gde je nastala greška, zašto se ovo desilo i kako mogu to kasnije da izbegnem. To je najveći rizik, kao što smo ranije napomenuli, za istraživače kojima engleski jezik nije maternji jezik. Dakle, tu smo oštećeni jer prosto, iako sami prevodimo članak, uvek ćemo ga prevoditi na tačan i tečan akademski jezik, akademski engleski jezik koji može biti poprilično grub i koji će AI detektor da markuje kao pozitivan rezultat, to jest kao korišćen AI alat unutar tog dela teksta, iako smo mi sve sami pisali. Dakle, tu treba biti obazriv, tu je najveći, kažem, izazov za istraživače kojima nije maternji jezik nije engleski i to je najveća, usudit ću se kažem, nepravda moderne nauke, gde alati koji bi trebalo da čuvaju kvalitet rada ponekad nepravedno oštete poštene autore. To se zove
To se zovu dakle lažno pozitivni rezultati, kada detektor napravi grešku i vidi AI tamo gdje ga uopšte nema. Dakle, to je moguće, to se dešava svakog dana kod svakog publishera i tu treba obratiti posebnu pažnju pre nego što podnesete sam rad. Sam sam napisao ili napisala rad, a detektor pokazuje 30%. Šta raditi tu? Ukoliko sami napišemo rad, dakle detektor pokaže 30% ili visok procenat, može biti viši procenat AI-a, tu jedan od razloga može biti baš ovo o čemu smo sada govorili, a to je korišćenje striktnih, tačnih akademskih rečenica na engleskom jeziku, gde je stil jako predvidiv, reči su predvidive, rečenice su predvidive, uzrečice su predvidive unutar samog teksta i to je tekst koji kažemo da je ispravan i vrlo stereotipan. Akademski jezik ima dakle te neke fiksne konstrukcije, pogotovo naučne, koji se koriste u naučnim radovima, ali ovo je normalno i to ne treba da vas brine, to se dešava i naučnicima iz Srbije, i naučnicima iz Nemačke, i naučnicima iz Kanade, dakle bez obzira gde se nalazimo, naučnici kojima, kažem Kanade jer i tamo ima naučnika kojima nije jezik na kome govore svakodnevno engleski, dakle treba imati u vidu da se to dešava svuda u svetu, svim naučnicima, da to nije ništa što treba previše da nas zabrinjava, jer to je normalno, mi ne govorimo engleski svakog dana, nama ta dinamika samog jezika nije toliko poznata koliko je poznata maternjim govornicima i s tim u vezi imamo naravno problem sa radovima prilikom podnošenja. Ko koristi alate kao što su Grammarly i slični, tu imamo dakle jezičko poliranje koje je toliko savršeno akademski i tačno da smanjuje tu neku, kako bismo rekli, varijabilnost tokom samog rada. Dakle, vi kad idete kroz pasuse, to je vrlo onako jednolično, ispeglano jezički, sve tačno, sve korektno, ali jednolično. I to AI prepoznaje. Dakle, nekad nije ni loše iskočiti iz tog šablona, napisati poneku rečenicu koja malo odstupa od tog stila koji je, ne znam, u prva 2 ili 3 pasusa i tako dalje. Treba napraviti stilski šarolik tekst, tako ću se izraziti, jer na to AI detektori reaguju blagonaklono. Detektor takođe može podići ocenu rizika ako rukopis ide na neku manualnu proveru ili na desk screening, a rezultat svega ovoga bi bio da delujemo mehanički, da je rad napisan posredstvom veštačke inteligencije, a da smo rad pisali mi. Ovde treba imati, kažem, fokus na ovim stavkama kako bismo izbegli te situacije kao što su desk rejectovi pre same provere uredništva, to jest pre samog dospeća našeg rada u uredničke ruke, treba omogućiti prosto da naš rad ne bude odbijen na tom inicijalnom koraku i na samom početku. Što se tiče šteta koje prouzrokuju takozvani skandali u naučnom izdavaštvu, oni mogu rezultirati povlačenjem radova, a i narušavanjem reputacije samih autora. Dešava se da autori imaju nekontrolisanu primjenu veštačke inteligencije, što ih u jednom trenutku, složit ćete se, može koštati zaista i košta ih karijere. Biti obazriv je ovde ključna stvar, naučnici imaju izuzetno velike izazove danas tokom pisanja rada, tokom prevođenja radova, pa negde s tim u vezi, budući da imamo više alata koje možemo koristiti, stvorila se veća i potreba za filtriranjem tih alata i određivanjem zašto je koji alat dobar, zašto koji alat može da nam služi i naravno
kontrolisanjem šta nam taj alat daje kao rezultat, što je najvažnije. Dakle, ušteđeno vreme mnogim autorima može rezultirati time što će platiti jednog dana karijerom, pa tu treba biti posebno pažljiv. Šta je dakle rezultat slepog poverenja u AI kada odlučite da uštedite vreme i generišete deo podataka? Cena slepog poverenja dakle rezultira mnogim problemima koji se ogledaju u različitim segmentima samog pisanja rada i same predaje rada. Dakle, na početku imamo AI vodene žigove unutar članaka, imate fraze koje znače sačekaj da ti pripremim naredni odgovor ili ovo je moj odgovor na tvoje pitanje ili evo kreiram odgovor i tako dalje, što su sve zapravo poruke veštačke inteligencije sa kojom razgovarate, pa se često dešava da to postane zapravo i osnov za istrage i povlačenje rada, naravno automatsko kada se primeti da je došlo do toga. Autori često prekopiraju tekst sa AI alata u kome postoje te rečenice koje nisu obrisali i naravno da je to, kako bismo rekli, red flag za sve izdavače. AI slike u nauci su također brzi put do skandala u naučnom izdavaštvu. Generisane dakle ilustracije gdje imamo anatomske besmislice, nesrazmerne delove tela na nekim slikama koje je AI generisao i tako dalje. To je automatski red flag za povlačenje radova i čak i ako prođe takav rad review recenzenta i prođe same te i reportove i peer review procesi, dođe do objavljivanja, često internet zajednica u roku od samo nekoliko sati dođe do toga šta je u radu rađeno, do kakvih rezultata se došlo i koji su produkti veštačke inteligencije unutar samog rada, što kasnije postaje stvarno veliki problem i dolazi do velikog skandala na internetu, jer internet zajednica, kažem opet, čak i ako nešto prođe recenzentima ispod radara, internet zajednica je tu da to primijeti i da obelodani u najbržem mogućem roku, a onda ste vi u problemu jer je to brzi put, kažem, do skandala u oblasti naučnog izdavaštva. Ono što je najgore, što može da se desi pod nekim, kako bih rekla, okolnostima gde autor ne primeti na vreme, a ni uredništvo isto tako, su izmišljeni izvori i doji brojevi. Dakle, provera tih referencija oduzima strahovito mnogo vremena i tu smo svi svesni da ako rad ima, 20 strana i ako ima 40-50 referencija, provera referencija je izuzetno težak, naporan i vremenski zahtevan posao, tako da oduzima jako puno vremena i tu autori negde često pribjegavaju korišćenjem veštačke inteligencije unutar samog rada. Tu treba biti obazriv, proveriti svaku referencu, videti da li su doji linkovi dobri, da li su to stvarni radovi, ukoliko niste sigurni, a negde ste citirali, dakle, obratiti pažnju na svaki segment referenciji. Mnogo je važnije da imate reference koje zaista postoje, nego da li ste 2 ili 3 reference omašili u formatiranju, da li ste negde stavili italika, trebao je, a nije trebao italik ili bilo šta slično tome. Dakle, te stvari vezane za format su vrlo lako popravljive, a stvari vezane za pogrešne citacije i reference koje ne postoje su red flag za svakog, ali bukvalno svakog izdavača kome pošaljete rad. Dakle, ne možemo slepo verovati u mašinu, moramo sve proveriti. Imali smo čuveni skandal kada je u jednom časopisu objavljen rad gde je Midjourney generisao jednu sliku
to je bila slika, ako se ne varam, miša sa nekakvim organima koji su bili totalno nesrazmerni, dakle, potpuno jedna abnormalna slika, nesrazmerni organi, nesrazmeran miš, nesrazmerno sve na slici i to recenzent nije primijetio zato što je nažalost slep, međutim rad je objavljen i internet zajednica na Twitteru je raskrinkala autore u roku od samo par sati, gde je prosto obelodanila korišćenje Midjourney-a unutar rada gde je to strogo zabranjeno, a nadasve je to prošlo i peer review proces i da to niko nije primetio. Kažem, razlog je bio taj što je recenzent slep, pa prosto nije ni mogao da vidi tu sliku gde postoje tolike nesrazmernosti anatomskih karakteristika. Što se tiče rešenja, to jest kako zaštititi svoj rad i bezbedno ga pustiti u uređivačke ruke i u uredništvo, dakle kada postoji rizik korišćenja AI-a, treba obratiti pažnju na koji način ga koristimo, da li postoje neki sumnjivi obrasci, halucinirani doji linkovi koje on generiše i tome slično. Dakle, rešenje bi bilo etičko jezičko uređivanje. Dakle, šta je etičko jezičko uređivanje? Dakle, to bi bilo jezičko uređivanje koje predstavlja legalnu praksu koju nude i preporučuju autorski servisi, kao što je eScience Space. Dakle, ti servisi, kao što je naša kompanija, pružaju usluge autorima etičkog jezičkog editovanja koje zahtevaju veliki izdavači. Oni čak i preporučuju takav vid uredništva, to jest vid korekture pre samog podnošenja rada, posebno Elsevier i Springer. Dakle, oni preporučuju čak autorima da rad pre nego što dospe u njihove ruke prođe kroz etičku jezičku korekturu. Dakle, tu bi bio cilj jasnoća, čitljivost i usklađenost sa akademskim jezikom, engleskim jezikom, dakle da nemamo one probleme o kojima smo malo prepričali, da imamo grube prevode, grube rečenice koje je Grammarly pisao i sve slično tome. Tome služe servisi za podršku autorima kao što pruža naša kompanija i naravno nudimo transparentnost korišćenja AI-a, dakle nudimo napomene, već napisane napomene i jasno specijalizirane za vaš rad koje dodajemo na kraju samog rada ili kao posebne dokumente i koje vam traži taj određeni izdavač kome šaljete vaš rad. Ono što mi nudimo je zagarantovan rezultat, dakle ukoliko nam pošaljete vaš rad, mi možemo garantovati da taj rad neće biti u stadijumu desk rejecta, nego da će proći same inicijalne provere i doći do samog uredništva. Dakle, uštedit ćete mesece i mesece, čak i 6 meseci za uređivanje samog rada ukoliko koristite naše usluge. Dakle, mi nudimo usluge prevođenja, formatiranja, same lekture, praćenja samih radova tokom procesa objavljivanja i asistencije u komunikaciji sa izdavačima za koje planirate da aplicirate i te planirate zapravo da podnesete vaš rad. Učesnicima ovog webinara nudimo besplatnu inicijalnu proveru rada, dakle svako ko skenira ovaj QR kod koji vidite na ekranu i pošalje zahtev, mi ćemo mu se javiti i reći da li je vaš rad u riziku. Dakle, vaš rad kada nam pošaljete proći će kroz našu inicijalnu proveru, to jest proveru naših kolega, tako da ćemo vam besplatno dati feedback da li je nešto potrebno raditi na tom radu, u kojoj meri, šta tačno i tako dalje, tako da biste vi u tom slučaju imali jasan feedback u kom stadijumu se nalazi vaš rad i da li je spreman za podnošenje
nekom časopisu ili je potrebno doraditi ga na neki način, smanjiti AI unutar samog rada, poboljšati engleski jezik, formatirati rad shodno publisheru za koji želite da aplicirate ili zapravo pratiti proces sve do objavljivanja. Sve te usluge pruža kompanija eScienceSpace, tako da ukoliko imate potrebu za asistencijom i za pružanjem naših usluga, ja vas molim da skenirate QR kod sa ovog slajda i da nam se javite, a nakon čega ćemo mi izvršiti inicijalnu proveru vašeg rada. Sada ćemo preći na Q&A diskusiju, tako da čekam vaša pitanja. Pitanja možete postaviti u chatu. Neka od pitanja koja ste postavili su, neko je pitao, zapravo me zanima kako se uopšte mogu zaobići ovi AI detektori. Verovatno će Marija na kraju odgovoriti na ova pitanja. Prevođenje teksta, dakle sa engleskog na srpski je dosta nestabilno jer ti softveri to registruju kao AI, tako da tu treba biti obazriv i zapravo već sam odgovorila tokom samog webinara na to pitanje da možete koristiti etičko jezičko uređivanje koje će zapravo smanjiti ovaj procenat AI-a unutar samog rada. Neko je rekao da besplatni AI alati ne rade kako treba i svi pokazuju da je AI 90%. Ovo je vrlo moguće. Znam da veliki procenat detektora, pogotovo besplatnih detektora, pokazuje veliki procenat korišćenja veštačke inteligencije unutar samih radova i to je pre svega zbog toga što su ti radovi verovatno prevođeni od strane veštačke inteligencije, tako da negde s tim u vezi to je opet ono o čemu smo malo pre razgovarali, to je pitanje koje se postavlja naravno kao veliki izazov danas. Imamo ovde pitanje zašto se dešava false positive i autor kaže da je pisao sam rad, međutim sistem ga je markovao kao AI i kako on želi zapravo kako može da dokaže autentičnost. Pita koliko su zapravo mjerodavni AI detektori i da li mogu da pogreše. Naravno, AI detektori mogu da pogreše, rekli smo i pod kojim uslovima greši i zbog čega. Dakle, kada su u pitanju neke rečenice koje su visoko verovatne, kada su u pitanju uzrečice koje se koriste u radu, kada je u pitanju striktan akademski engleski jezik,
Pitanje se odnosilo ovdje kako dokazati autentičnost i zašto se dešava false positive. O tome sam pričala malo pre, dakle false positive se dešava zbog nekakvih generičkih rečenica, zbog toga što koristimo AI za prevođenje koji najčešće biva korišćen od strane Grammarly-a, dakle i prosto te rečenice koje generiše Grammarly su automatski red flag, iako ste vi pisali rad, samo ste ga preveli, Grammarly vam upropastio AI procenat unutar samog rada, prosto eto zbog toga će doći do ovog false positive rezultata. Kako dokazati autentičnost? Dokazat ćete autentičnost tako što reformulišete, to jest parafrazirate rečenice koje vam je Grammarly prevodio na način da se stvarno vidi da je to ljudski faktor radio, to jest da je to čovjek pisao. Dakle, tu treba imati fokus. Pitanje glasi koje su COPE regulative i pravila za 2026. O tome smo pričali i to imate na prezentaciji. Dakle, COPE regulative su vrlo striktne i kategoričke po ovom pitanju. S tim u vezi zabranjuju dakle, upotrebu bilo kakvih fotografija, slika, dijagrama, korišćenje veštačke inteligencije, zahtijevaju napomenu kada se koristi za jezičku korekturu i sve te napomene moraju stajati na kraju rada, ali tako? Pita neko koji je procenat probability skora koji je dozvoljen. O ovome smo isto razgovarali, dakle nije dozvoljen ni 10 ni 20%, nego prosto se gleda da li postoji AI unutar rada i zašto je korišćen i da li je to navedeno. Ne postoji striktan procenat koga se svi publisheri striktno drže. Dakle, to je važno da se napomene. Preći ću na neka druga pitanja. Zašto uopšte moramo da branimo rad pred uredništvom časopisa? Zbog čega oni misle da AI detektori uvek pokazuju tačno? Morat ću da vas razočaram, ali uredništvo ne misli da AI detektori pokazuju 100% tačne rezultate i zato uredništvo i postoji. Jer da uredništvo ne postoji, publisher bi samo provukao vaš rad kroz AI filter i rekao može, ne može, na peer review i to je to. Dakle, uredništvo postoji da bi proverilo taj AI report koji je dao neki detektor. I onda urednik proveri zašto je sve AI detektor dao taj probability score. Dakle, da li je tu u pitanju samo interpunkcija i prevođenje, da li su u pitanju rezultati, da li je u pitanju diskusija, da li su u pitanju metode, slike pod kojima autori pokušavaju da simuliraju eksperiment na kom su radili i tako dalje. Tako da tu treba imati u vidu da uredništvo proverava zapravo sve AI reportove i da na osnovu te njihove provere rad ide dalje ili ne ide dalje. Treba napomenuti, pošto vidim da ima tih pitanja, da QR kod vodi naravno na ukrajinsku verziju našeg sajta, tako da nemojte to da vas zbuni, iako QR kod vodi na ukrajinsku verziju našeg sajta, tamo možete jednostavno preko Google Translate-a prevesti celu stranicu na srpski jezik i na taj način, ili engleski jezik koji vam više odgovara, i na taj način vidjeti zapravo šta gde piše i gde možete stupiti u kontakt sa nama. Dakle, još jednom napominjem, iako QR kod vodi na sajt koji je na ukrajinskom jeziku, molim vas prevedite pomoću Google Translate-a celu web stranicu i onda možete vidjeti gde nam se možete javiti. Do kad traje ova ponuda sa QR kodom? Pitam, pošto trenutno nemam rad za slanje ovih dana, ali u bliskoj budućnosti. Možete sačuvati web stranicu slobodno, tako da traje
ponuda sa QR kodom nema ograničenje, tako da kada budete imali spreman rad, bit će nam zadovoljstvo da sarađujemo i da proverimo vaš rad. Sačuvajte web stranicu i možete nam se javiti. Ja ću na kraju diskusije ostaviti i svoju mail adresu, tako da će vam kolege proslediti unutar samog četa moju mail adresu gde mi se možete javiti ukoliko imate problem sa QR kodom ili imate problem sa stupanjem u kontakt sa nama. Pitanje glasi, ako propustimo tekst da nam AI ispravi gramatiku i AI nam da preporuku i izmeni tekst, kako časopisi razlikuju da li je to pisala AI ili autor? Da li je to dozvoljeno ili ne? AI ima svoje algoritme, to jest detektor ima svoje algoritme pomoću kojih to prepoznaje. Dakle, naravno da se može pojaviti markiran i highlightovan tekst i da urednik može reći aha, sad mi ovdje nije jasno, je li ovo pisao AI ili prevodio AI. To vrlo lako može vidjeti čitanjem samog tog paragrafa, dakle urednik koji pročita vaš paragraf i pročita ostatak rada i vidi da je to dosta povezano, da to ima smisla i naravno primeti da to nije pisao AI, već samo postoji problem leksičke prirode, to jest rečenice su previše jednolične, jezik je previše jednoličan, nema neke dinamike unutar samog tog pasusa, onda možemo reći da je to u pitanju bila klasična upotreba AI-a za jezičko editovanje, a ne za generisanje samog teksta. Znači to se, još jednom kažem, može lako utvrditi čitanjem rada. Dakle, ukoliko vama u introductionu postoji visok stepen AI probability-a, urednik, to jest editor će pročitati nastavak rada i ukoliko vidi da to ima klasičan neki sled okolnosti i da je to vrlo povezano i strukturno i naučno, onda će svakome biti jasno ko radi u uredništvu da je taj deo pisan pre svega tako što je AI prevodio, a ne generisao. Sviđa mi se ovo pitanje, vrlo, vrlo dobro pitanje. Idemo dalje, pitanje kaže kako se gleda na AI napravljen grafički verovatno abstrakt, kako se gleda na AI napravljen grafički abstrakt. Ne blagonaklono. Dakle, sve što ima veze sa grafikom zaobiđite, tu publisheri bivaju bez ikakve milosti. Imajte to u vidu kada radite bilo kakve grafike, moraju biti isključivo vaše. Dakle, u redu su tabelarni prikazi, u redu je reprodukovanje vaših nekakvih merenja unutar nekakvog jednostavnog grafikona, ali izbjegavajte nekakve složene grafike, složene slike. Naravno, isto tako, rekli smo simulacije eksperimenata gde vi njemu zadate, AI-u zadate šta da vam stavi na sliku i kažete imao sam merenje sa tim i tim aparaturama, napravi mi sliku toga, on vam napravi sliku, tako da to molim vas izbjegavajte, to vam je red flag za desk reject. Sljedeće pitanje, suštinski kako mi možemo izbeći desk reject bez da angažujemo konsultanta? Naročito recimo kada govorimo o radovima koje pišemo na engleskom jeziku, a ako ne koristimo AI alate za prevođenje. Interesantno pitanje. Dakle, ako želimo da izbegnemo desk reject, sami pišemo rad, nećemo da angažujemo konsultanta, ovdje bi moj odgovor bio da morate imati savršen nivo poznavanja engleskog jezika, dakle C2 sigurno, da morate vladati engleskim jezikom kao srpskim, dakle i rečenice koje bivaju konstruisane naravno unutar samog tog rada moraju biti dinamične, znači nešto što se ne očekuje kada piše mašina.
Dakle, vama kada AI generiše tekst ili prevede tekst, rečenice su vrlo jednolične, sve liče jedna na drugu, pričali smo o tome, burstiness i perplexity, dakle sve rečenice su jednake dužine, imaju otprilike isti broj reči, tu treba obratiti pažnju. Znači, vi ako sami pišete rad, ako ne želite pomoć nikakvog konsultanta, nikakvo jezičko uređivanje, vi morate imati u vidu da vaš engleski jezik mora biti na nivou maternjeg jezika. To je moj odgovor na pitanje. Sve ostalo ne zahteva, apsolutno, ne zahteva, nego sve ostalo ne garantuje vam izbjegavanje desk rejecta. Naravno, ukoliko je vaš engleski jezik dobar, a postoje neke mali problemi unutar samog rada, leksičke prirode, vama neće sigurno rad biti na desk rejectu, nego će vam se publisheri i urednici pre svega javiti i reći da je potrebno malo poboljšati engleski jezik u radu i onda će vam zatražiti novu verziju rada. A ukoliko taj rad ipak ode dalje na peer review proces i ukoliko su te promene manje, naravno će recenzenti prokomentarisati i da ćete vi u nekom trenutku na reviziji morati da sredite taj engleski ukoliko recenzenti to zahtevaju. Ako prođe recenzentsko oko, onda dalje ide na uređivanje pred publikaciju i naravno pre toga akceptovanje rada. Ima još pitanja, zaista puno pitanja stiže. Šta ako koristimo, ali posle recenziramo AI prevod? Recenziramo, pretpostavljam da je tu učesnik hteo da pita šta ako kasnije taj AI prevod malo izmenimo ili ga recenziramo, možda mislio da samo ocenimo na kraju rada. Ne znam na što se ovde tačno misli, odgovorit ću na obe verzije. Dakle, ako izmenimo AI verziju koju nam alat da kao produkt, onda naravno ukoliko izmenimo u dovoljnoj meri, naravno da će to smanjiti AI score probability i da ćemo biti u manje verovatno da ćemo ići na desk reject, a ukoliko mislite da ocenjujete AI prevod na kraju rada, vi morate dati naravno napomenu o tome, ukoliko publisher to zahteva, ali ne da vi ocenjujete i recenzirate AI prevod. Eto, ne znam da li sam vam odgovorila na pitanje, ukoliko nisam, možete ponovo postaviti malo detaljnije. Da li imate preporuku za neki software? U principu nemam nekakvu konkretnu preporuku, sve preporuke za softvere možete naći jednostavnom Google pretragom. Važno je samo da napomenem da, opet kažem, malo pre sam tokom webinara takođe i prezentacije napomenula da imate negde rezervu kada koristite te alate, to jest detektore, da nisu oni 100% pouzdani i da publisher imaju mnogo bolje verzije koje su plaćene i naravno mnogo unapređenije, jer kako da vam kažem, publisher je taj koji na kraju pod čijim pečatom se vaš rad objavljuje, tako da on mora da obezbedi da taj vaš rad prođe kroz najveće provere koje može da prođe. Dalje, da li se vidi kad AI predloži izmene u radu? Da li se vidi kada AI predloži izmene u radu? Nisam sigurna na šta se ovde misli. Pre svega, kada AI predloži izmene u radu, vi to onda morate manualno menjati ako na to mislite. Dakle, ako se vi dopisujete sa veštačkom inteligencijom i ona vam kaže preporuka je da izmeniš to i to, što se neće desiti, uglavnom veštačka inteligencija odmah ponudi odgovor i odmah vam menja. Dakle, ona neće vas da pita da li vi želite, u kom delu želite izmene i ostalo, nego vam samo
da rezultat, jer na taj način štedi svoje resurse. Dakle, svaki AI alat se trudi da štedi svoje resurse. Primetit ćete šta god da ga pitate, bilo koji alat, da li je to Gemini, da li je to ChatGPT, da li je to Copilot, bilo koji AI alat, kad god ga nešto pitate i kažete sačekaj da ti pošaljem to i to, on naravno neće sačekati, on odmah izbacuje neki rezultat, jer ne želi uopšte da traći svoje resurse, on želi da vam nakon prve vaše poruke da vam ponudi odgovor. Tako da ovo pitanje da li se vidi kad AI predloži izmene u radu, AI vama može predložiti izmene unutar samog četa sa AI-em, ali posle ćete vi te izmene primeniti ili nećete primeniti u svom radu. Sad, da li se vidi to i da li će da se tamo, da li će da se plavi ili žuti ili kako god, da li će da bude highlightovan taj deo teksta koji vam je on rekao da izmenite, pa vrlo verovatno hoće. Ako vam je on rekao izmenite to na taj način i vi izmenite bukvalno na taj način, naravno da će se videti i naravno da će u nekom smislu taj tekst da bude problematičan prilikom same inicijalne provere rada. Sljedeće pitanje, koja je cena vaše usluge i šta ona obuhvata sve? Ovo je pitanje koje zapravo zavisi od toga šta vama treba, to jest koje usluge su vam potrebne. Cene formiramo tako što nama vi prvo pošaljete vaš rad koji je spreman i kažete nam šta vas konkretno interesuje. Znači, kažete nam, želim u radu da se popravi engleski jezik. Želim da se isproveravaju reference. Želim da mi formatirate rad za tog i tog publishera, jer tamo želim da apliciram. Ili nam kažete da bi voljeli da mi pratimo sam proces publikacije do kraja. Dakle, kada dođe peer review proces, da ukoliko postoje komentari recenzenata koji kažu da je potrebno izvršiti neke leksičke izmene, gramatičke izmene u tekstu ili tako dalje, to uradimo umesto vas. Dakle, tu budemo kao nekakva asistencija prilikom samog praćenja, tog tehničkog praćenja rada. Naravno, ukoliko su potrebne naučne izmene gde recenzent kaže ovdje je potrebno proširiti metode istraživanja, potrebno je doraditi taj eksperiment i onda reći koji su bili rezultati tog merenja ili eksperimenta. Naravno da onda rad šaljemo autorima, to jest vama, i kažemo taj recenzent je želeo da na reviziji uradite to i to. To je naučni deo i tu mi kao konsultantska firma ne možemo da pružimo podršku i pomoć, ali za sve ostalo smo tu. Tako da u zavisnosti od toga šta vi želite, mi formiramo cenu. Dakle, vi nama možete poslati vaš rad, reći taksativno navesti šta sve želite i mi na osnovu toga formiramo cenu i šaljemo vam apsolutno svaki segment vašeg rada, posebno sa cenama koje su za te određene usluge koje vama trebaju za konkretan rad. Imamo još dosta pitanja. Da li činjenica da je rad upućen recenzentima znači da je prošao AI detektor? Da, apsolutno da. To znači da je prošao taj inicijalni AI detektor koji publisheri imaju, ali to opet ne mora da znači ništa, jer može recenzent da primeti nešto što AI detektor nije primetio. Može recenzent da shvati da ste vi kopirali ceo jedan deo iz nekog rada, a da taj rad uopšte niste ni citirali u vašem dokumentu, to jest u vašem radu. Može recenzent da primeti da vi imate citaciju rada, ali na pogrešnom mestu. Tako da to sve može biti rezultat AI-a, AI detektor ga nije otkrio, ali recenzent može otkriti. Tako da, kad dođe do recenzenata, da, to znači da je prošao AI proveru, ali to ne mora da znači da recenzent neće primetiti nešto što AI detektor nije. Dakle, još jednom da se razumemo, AI detektor nije svemoćna stvar. Dakle, AI detektor jeste dovoljno tačan pokazatelj korišćenja veštačke inteligencije, ali
S druge strane, i recenzenti mogu primetiti nešto što je detektoru prošlo, kako mi to kažemo, ispod radara. Imamo još pitanja. Da li AI može da stilski dotera tekst, da li se i to primeti? O tome smo pričali malo pre tokom prezentacije, da, to se primeti, naravno, stilski može da dotera, ali imajte u vidu da naprosto to mora biti pregledano od strane ljudskog faktora na kraju. Dakle, kada stilski imate dorađivanje, pregledajte da li to zvuči grubo, da li zvuči previše akademski i taj rad malo, kako bismo rekli, humanizujte. Možemo polako završavati, budući da sam odgovorila uglavnom na sva pitanja. Ja vam se ovom prilikom iskreno zahvaljujem na vašem prisustvu u ovom webinaru. Očekujem vas da nam se javite i pošaljete svoje radove kako bismo izvršili inicijalnu proveru za vas i nadam se budućoj saradnji. Prijatno i doviđenja!